Happy sekarang. Nah, jadi ini buat tongos obat galau. Ini ada nih barman. Tongos barman, tongos obat galau. Jadi semang. nah main kan pang sing rumah kan boyo. Main macam semang. Saya katok aja boleh main. Wah, jom galek main. Jangan pi main masuk. Masuk. Main ngalek. Jangan ini tongos dulu nih ngalek. Jangan mabuk nih. Kalian katok aja main ngalek. Opaknya nah. Ngalek main. Isi swastiastu. Isi Main lep. swastiastu. Misi beli. Nah, ini ada nih barman. Tongos nak ngale happy, ngilang galau. Engke ngale epi kene pasal ngosis ale epi ada. Jadi jangan cepi, karena itu orang galau. Oh, galau sih ya petang kene tuh ngosis. Tenangin cang ya. Ini barman ada besi, ini panjang nih. Ini buat pilihan minuman. Nah, Apa dan minuman tuh senawang cang nih? alkohol, koktail. Apa dan gitu? Hanya pecam kok pasang cuma tua aja cuma. Nah. Tenang cang ya. Ini petang ini ada lini-lini ya ini. Kalian katro aja loh orang. Jam dulu nih, jam order langsung. Apa nih? Koktail. Ini mudah-mudahan nih minumannya nih ada Captain Morgan. Apa gitu? Minuman bule, minuman tua kan cuma. Jangan es cendol, es gula, baru nawang. Kurang. Ramesan ini yo. Langsung order dah. Nah, order. Pokoknya tenangan ini negak ini cewek negak kan. Ini orang Ini petang-petang gini, orang gini ada gini. Di order gini kan. Koktailnya 3 ya. Malam ini udah lagi kampung nih. Sedang gini jalan-jalan. Captain Morgan 1, Royal Brand House 1, Es gula. aja pancake sama apa lagi ada? Campuran. Oh ya itu dah. Tipat satu, ada wak. Ada tipat satu. Ya itu aja ya. Ya, makasih ya. Kenalin Ci, Cang Maya makanya. Ci Giti. Nah, pokoknya cang no để chi cái jadi. Jadi minum ya? Nah, bukannya nah. Ini Blue Ocean. Lu. Pokoknya Ci nih happy. Jangan nih ngajak Ci happy. Minum ini. Cheers. Cang mana? Wah. Jangan sih. Le, jangan lah tadi. Makasih nah, mau main nah. Jangan gratis kan. Jangan. Jangan. Tongosnya. Jangan tukang Maya aja. Ramesan tongosnya. Nah, Pak minumnya Ci happy. Yang di dia canya main jauh, tangnya tongosnya. Rame soalnya oh. Di kampung paling petang mas ya. Tak. Ini di gedang karaoke. Masa? Ini, oh ada karaoke nih ya? Apa pun ada? Ada DJ. DJ? DJ. Aku udah aneh umpah piring lah. Nah, tahu Pak. Ada karaoke ini ada DJ. Adik bak kene minum nyanyi kemayane. Cas fokus nih. Haji. Oh nana, kene demoan lali nih hilang galau nih. Aduh. Wait juga gini om, rame. Kalian belum boleh enggak le? Ya. Bangun. Yes.